Namanya kaisa punai. Sagiang putayaman anian nagyang pakaswad kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sidang di kita ang mga layuyan. Miya boleh awaraan agiang putayaman anian na mga Arab ay dirang ko na bisita nirang sumanga terang pun sirang mga padian na kiyawitsiran sa mga gita, kiyawitsiran sa mga gita-gitaan di na mga ditan. So kung sumangatan na di melalis kau to siabe, so kung bang gusto nabi na di kung di magusad-usad, kau to tigil suama ka na kau to suama ka. Inauna umang ko ni magaw mga baik ko agama. Amama na panarusan niyan suwata yan napangar kaniya. Suat nanditar niya no napakapanudot niya suwata yan sanditar. Nauriyan ka pangar gini no nabarong niya na ibaling yan. Inauso nabi naramig miyalangan sumanga mama na din magaw masuama yan nabudin miya kaguraw. Miya kabaling sunabi na malilikudin na liman yan na pungguraw. Inuatigin na din na magaw masiyama na sumanga mo mga lewa ka na palit miya ko. Na oriano to mga baik wagama na miyay yang mutayama na niyan na khalima isa kaya panutulon na suami na dato ano ba na menutul sa suatigin so kalimatus saadi na sujo keleo no kalimatus saadi na din makawkit sa paitaw sid miya kawkit kurwasa nababalakan niya ni karitang wanda kapu dikatawan ng Nabi sallallahu alaihi wasallam talulam sa tiyanin na yan patulan na miya tedja maya inam niya sa kapakaw maya naka Pira ginawa ay man na mele niya nagyang puta mini bagu mga ditar no mga otan na makanang na mambuso na bisag mambumi bagu. Ti ko kalima ikaritang ko daga po. Sige na ina mimita kita ko. So atigin sa mga wata mga lewag niya makauma. So atigin sa mga kanidid makauma. Niyo nakanatigin sa kapakauma niya. Ati ko kalima ikaritang ko na paninimu ka. Asok tayo mamisita kaya kama bibisi sa dali si kapako. Miyan ini mo sunabi na excited kakilay niyan siya mayan. So sukap na lang kawiran nakiat kawan sunabi kasi silang pagantap sa makbara. Tigtan wa simenteryo. Asun sugya pa ka mayran na digri ang utak karumay. Ando na putar untaw na. Miya kasi pat sunabi na tiginay na. Inakan terwan ira kan andunun. At tiginay karitang ko. So atige sukay dia aku kaya kerat lagi no sedekah pa mayam ako. Dia ko di mamimikiran wan tunay imbulung ako kurat lagi no. Tige na miya pikiran ko na pabik na kaskakiyam aka. Igaritang ko yang titindugan tanu ako ba nagina suku bayam aka. Namagan sumagan na miya gag sunabi suku ba. Nadiro di maka paginuin. Are tige nama dagan sakamay na dabong kamambumay. Ada tiga nama na dia pun sakilala na dia pun kamambung kilala. Na inuag tiga nama karutad magatu na sa luwan na mo. Na ini pun rodin nami kerat lagi nawatan tu kalimatus saadiyah. Na ini balingnya na ini panarus yang ko amina ay na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tujuh ya pakat tadi kemana nung nanti na ya amina. Kuangan jual taka kagupat ya unya sarat tak ginawa sedihnya di kampang degag ya maya. Na ini siap manu Nabi tingin na ina anda bersama. Anda si piu-piu na maka natingin na ikaritang ko paninimu ka mamamisita tagyama ka. So kaya pa sadiran maninimu natingin na umuayman. Unuti kami ka uswat akan pa pamisita tagyama yan. Na inunutan sila ng umuayman na doon yan nagsira. Siya kaya panutulo sa mutak kaya nalagiran na miya kawalugawi. Nasugya pa kaumayran na miya kagirok man sunabi. Kasi sirang paganda pupunan niran. Asimentiryo tigtan. Lalabang nga miya kagirok na doon na. Gidin sukya sungwana na miya kaguro ko suami na ini pundur narun miya katilog dam sa panyaki. Inaw mga baik ko agama. Sigo sa muda ka pembalingiran na uman din mapitan na kailutan sumpanya gitu amin. Sigo sa gyang muda kagabinan ng kuya manan yan ahad. Na miya kagiro so umuayman. Tigin amin na. Inawan to na ni tsunami yung gewat taka kupun ngani ni mang gulaw lang ka. Namiya ka guru ko din sueman na niya na amin na. Tigin na tigin umuayman. Miya ka guru ko nami agiro sumuayman na amin na ino ko ka guru. Tigin na pagpikiran na swata ka na dapan mama na sulo yan sa kaya guru kan yang kaya mayan. Sa kampanaya tigin ni guru ko. Tigin umuayman na awatan karakan na ubay ka mo. Na inawat tu Ummu Aiman suahma Nabi sallallahu alaihi wasallam nami ubayrun su Ummu Aiman. Tigin na Ummu Aiman ubangan ini kaulaw lako. Naswat tigin suwata ka na yangan pa pamilya sa api andang balik.
O tingin ng baling ko kasabalayan rak na dulugan karakno. O manusia baling ko kasabalayan kaya mayan na dulugan karakno. O riyan yan nagya payo amin na sokmad. Igalitang ubay ka man. Asun juga pa ko ubay Nabi sallallahu alaihi wasallam. At tingin ay garitang ko ipag-isiakan ka. Tingnan naman ay na. Tingnan natin kabubayan kar kami kaya maka. At tingin ay na kabubayan ko siyama. Asabab ko kaya ganatin yan na iman tunadin na berkapagpagalawan. Ab kabubayan ko sang kaya liyaw lupa. At tingin ay karitang ko ubay nusun ako siyama ka. At tingin ay na miyan tayo manuto. Anto na sunod ka. Ang makatatantang sunabi. Ngayon siyang manu amin. Tingin ay karitang ko. Karitang ko katawan kawan tunain dulu nanu inaaguswata. Apiat tigianan tunai diterono inana pemamakin agnuwata. At ginay na ulay da manapitero karakan abago di pemakin ke. Inagulay din na bagan ketusan abang karakan miatero di kan pemakin ke. Lah, tigiani karitang ko. Ubangani ni kaulaw-law naubakang baleng ko kasabala kakyamaka nasikada na baleng ko makadatu. Karitang ko panginsanang kurka terwang kakyamaka datu barong kau na pagkabali. Asikan ya na balingan ko walayadid na baniurun siringan. Si walaya matataw si sa kalasan. Namia kaburo nabi. Tingani nakulay. Nung afterwasi kami baling kualayadad na bamirun siringan. Si kualaya si matataw sa kalasan. At tingin karitang ko. Inuwa ka na pinterwasi kanunia si kanya na balingan na kualayadad na bamirun siringan. Hindi nagkakna urata ginawakan. Amay kap kay deng ka sumangawata adito ya ni ina iya nagusya maiyan ketanu dan kada inaka nagunda mambuat amaka karitang kuin wakan pinterwasi kanian beling sa kalasan ikakna urata ginawakan amay kap kay deng ka sumangawata apag kebaguan sanditaran naskatiya na di ka din nagkabaguan sanditaran nagkapikir kada inaka naguda mambuah amaka. Karitang ko panginakan reka singa iya kung ka apia iman tubuh. Karitang ko pakalang asang arakan sugum talaga apia iman tu. Asudin sugelo tirul sagdaman din tengah sama sakit suamina. Nami alalis yaman sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karitang ko gaksa kung kaman apia iman tubuh. Nagiya ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak kagit na iko di tengah sama sakit suamina. Nami apalalis yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karitang ko ilut-ilutin kada nakagagsang karakan. Nakagit na ikugaks ito Nabi. Giyak gaksyan si inayan. Naroon din miputus suami na. So din sugya pa tayo amina na tuminindig su Nabi. Na duminingil sa kawanan, na duminingil sa diwang, na din mga tigir na miya kaplalis. Tingin Ahmad. Ahmad. Mia sigurado imantu amia tawan-tawang kadan. Da kedingilan ka amaka, da kedingilan ka inaka, da penakiatigya na mga pagaring ka. Pagi ang butong Nabi sallallahu alaihi wasallam.